Deca bez roditeljskog staranja često su na ulici izložena agresiji i zlostavljanju. U saradnji sa stručnjacima iz organizacije Beli anđeo, Crna hronika predstavlja neke od vidova samoodbrane. Deca koja su žrtve nasilja ili žive na ulici, a utočište tek povremeno nalaze u svratištima, mogu da nauče kako da zaštite sebe i druge u školi samoodbrane Beli anđeo. Osim veštinama realnog aikidoa, instruktori polaznike ove škole uče i tome koliko je droga opasna, koja su njihova prava, bez obzira na to ko su i odakle dolaze. Za njih je recimo normalno da im neko udari šamar, da ih opsuje, da ih vređa. Oni jednostavno taj deo uopšte, samo to vređenje, diskriminaciju i te konfliktne situacije ne umeju da prepoznaju. Zato mi ovde kroz jedan deo njima simuliramo realne situacije, šta ih može snaći na ulici i kako da to prevaziđu, a da ne uđu u konflikt. Treningu često prisustvuju poznate ličnosti koje razgovaraju sa decom i motivišu ih da ostvare svoje snove. Sa devojčicama koje se neretko bave prosjačenjem ili su primorane da za druge zarađuju novac na opasan i ponižavajući način, rade i ženski instruktori. Deca uče kako da se nose i sa pesnicama, ali i drugim životnim iskušenjima. Najbitnije je da se to neko njihovo samopouzdanje izgradi, da postanu sigurni u sebe, da ne stanju pogled, da se ne povlače, jednostavno da steknu tu neku veru u sebe da ako nešto hoće, mogu da imaju volju i želju da to i mogu da ostvare. Mi idemo teorijom da je budući šampion među nama, da trebamo da je deci mesto u sportskim salama, a ne na ulici. Ovom prilikom bi pozvao i sve druge nama bliske borilačke sportove, takmičarskog karaktera da nam se pridruže. Škola Beli anđeo je besplatna. Da bi u njoj nešto naučili, deci je potrebna samo volja. Instruktorima, od kojih većina radi u policiji ili vojsci, kako kažu, posebno znači podrška Međunarodne policijske asocijacije, regija Beograda i sindikata Srpske policije.